Poštovani predsjedavajući, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa svi mi ovdje znamo dobro, jer smo profesionalni političari, da je proračun eminentno politički akt. I zaista se čudim kada uvažena kolegica zastupnica Jadranka Kosor kaže da Kukuriku koalicija u svojoj predizbornoj kampanji nije najavila ovakvi proračun. Moj sugrađanin, kolega zastupnik Duje Marasović kaže kako je Kukuriku koalicija bila u besvjesnom stanju u kampanji. Kaže, bili ste bez svijesti za vrijeme kampanje. Gospođa uvažena zastupnica Sumrak se ponaša kao da pokušava sa Bobom utrkivati se na atletskoj stazi, pa gura ga, skoči, a on stoji na mjestu. Uvijek isto. Mava ti ne mava. Imali smo mi u školi jednu, nisam falio temu, vidit ćete da nisam. Falili ste vi temu govoreći upravo ovo o čemu ja sad pričam. Imali smo mi u razredu jednu koja bi se na nastavi iz kemije javila, onda bi odgovarala biologiju. Onda bi ona rekla, ali vidite moje drago, ovo je kemija, ne biologija. Ona bi odgovorila, a ja sam naučila. Ona je naučila krivi predmet u krivo vrijeme, na krivom mjestu, šta god hoćete, sve krivo. Tako i vi. Vi kao da ste zaboravili. Vi se ponašate kao da se ništa nije desilo. Pa vi ste na izborima doživjeli svoj najteži poraz od kad postojite. I umjesto da se pitate zašto, kakve smo mi to proračune donosili kad nas je narod tako strašno kaznio, dok je ova opozicija tadašnja to kao mi bili u besvijesti, spavali, ne spavali, šutili, a narod nas kaznio. Pa zamislite vi šta bi bilo da smo govorili. Zamislite kao smo humani. Stvar je u tome da jesmo govorili, a i narod je rekao svoje na izborima. Ali vi se ovim svojim diskusijama legitimirate kao oni, neću reći da ste u besvjesnom stanju, nego u stanju dosta jedne kolektivne psihoze koja sama sebe uvjerava da se ništa nije desilo. Ljudi moji, desilo se, ovo je politika, ni vama je isporučen račun. Kazna u politici je rezultat ako je loš. Budite toga svjesni. Ovaj proračun ne da je bio najavljivan. Svaka stavka, svaka rečenica, svaka brojka pjeva o promjeni. Svaka. Ovo je prvi proračun, dakle Milanović je jedini premijer, ministar Linić je jedini ministar financija do sad u povijesti postojanja Hrvatske države, koji su donijeli, predlažu proračun koji ima i nominalno i realno je dakle manji. Koji rashode kida po vama ne da drastično, po nama na taj način smanjuje, da ukazuje na intenciju što ova Vlada želi napraviti. A znate što želi ova Vlada napraviti? Želi napraviti ono što je kolega Marasović rekao, kaže, vi nastavljamo trošiti nezarađeno. To ste vi radili. Mi to želimo prekinuti, dakle. Ne može se trošiti ono čega nema ako ne pristajete na abrakadabra politiku, na politiku liva ruka, desni džep, politiku crnih torbi s kojima trče funkcioneri, a narod kuka, plače
i ostaje gladan, bijedan, jadan i u stanju kako se sada nalazi, kojeg smo mi naslijedili sa odgovornošću da pokušamo izvesti ovo društvo iz situacije u kojoj ste nam je ostavili to društvo. Istina je da se trošilo ono čega nema i tome se želi stati na kraj. Zato ovakav prijedlog proračuna. Istina je da je u Hrvatskoj uništena industrija. To je istina. To je dugoročni proces bio. Istina je da je potrebna reindustrijalizacija. To se sve dešavalo dok se u ovom Saboru tadašnja većina svađala s nama koji smo bili opozicija, jesmo li u krizi ili recesiji. To vam je ono kao kad se svađali koliko ko njima zubiju, a nikom nije palo na pamet da mu izbroji. Pa ljudi moji, neke stvari su toliko jasne da svi ispadaju glupi koji ih ne vide, bez vrijeđanja. Jasne su stvari. Dopustite da ova Vlada krene sa svom odgovornošću koju je prihvatila, sa svim teretom koji ste joj ostavili na leđima. I sada poći pričati u društvo koje je izjedeno korupcijom, u kojem 85% građana smatra da živi, da je društvo, da je to najveća rak rana društvo. Društvo koje je izgubilo, koje je uništilo dignitet ne samo građana, nego i pozivu kojim se mi bavimo, dignitet političara, ali radi toga što je stvoren stereotip o nama kao lopovima, kriminalcima, neradnicima, dangubama, krvopijama. A ja se pitam zašto? I ko je učestvovao u stvaranju takvog stereotipa? Dakle, to je okvir u kojem mi politički realno moramo djelovati. Ovaj proračun kao eminentno politički akt, ma koliko vam se to činilo da je daleko od teme, u stvari je pokušaj odgovora i vraćanja ovoga društva u realnost, a ne u okvire najgore vrste ideologije kao iskrivljene svijesti. Svijesti, ne besvijesti. Nema, znate, Karl Mannheim je jedan sociolog, da vas njega mi time koji se bavio problemima, on je napravio onu sintagmu slobodno lebdeća inteligencija, Freischwebenden Intelligenz. Znate, ne može se više biti slobodno lebdeći političar, pa ni slobodno lebdeći intelektualac, dok veliki dio ljudi puzi zbog toga što su ga drugi doveli u poziciju tu. I normalna stvar da se želi dignuti na noge, da želi živjeti dostojanstveno. Bez teških rezova, bez velikih žrtava toga neće biti. I ja vam kažem, mi smo dobili posao kojem nikome ne bi poželio, a kamoli sebi. Ali smo ga se uhvatili. I zbog toga sam ja zahvalan i onima koji su ovako smjelo, pa makar se vama činilo da to nije, krenuli u najteže stvari. Upravo zato danas prema onome kako javno mnijenje bar reagira prema anketama koje se proizvode, reagira pozitivno na otvorenost ministra financija i, da tako kažem, ne laganje, nego govorenje, evo, tako je stanje, to želimo napraviti, bit će teško, ovdje ćemo otkinuti, ovdje ćemo morati napraviti da bi sutra mogli svi živjeti normalno. U to ime ja apeliram da makar budemo realni, a ne živimo kao neka ne slobodno lebdeća, nego samo lebdeća politička kasta. Prvo smo imali staleže, pa stališe, a ono doletile kaste. Ja sam protiv toga. Hvala lijepa.